mga kabugtuan ko didakan Kristo. Samtang nagtitikaharan ni kita hiton pagsalin urog, hana mga buhat han pagtalwa sa naton Ginoo dida hiton misteryo Pascual. Ito naton mga pagbasa nagiging mga pagpahayag han kaluoy ngan pagpasaylo han Dios. Manamuliwat ini ito naton mga pagbasa para hindi nga ikalima nga Domingo iton Kwaresma. Pagpahayag iton kamaluluyon ngan kamapinasayloon iton Dios. Dina naton siya nga pagbasa naghihimang raw Isaías nga manaragna ngadto hin mga tao nga nakadto mga bihag a Babilonia. Mga tao nga mga uripon nga nagaaging kakurian tungod han ira kahimtang. Nga dahil nga mga tao nagpahayag hiya nga magtatalwas ang Dios haira. Siyahan naghimang raw hiya mahitungod han ginbuhat han Dios. Han pagtalwas han mga Israelita tigang han ira pagkauripon ha Ehipto. Kundi naghihimang raw liwat hiya nga nasa rin ayaw na niyo paghuna-hunaa ang mga naglabay kay may ada bag-o nga pagbubuhaton ang Dios. Nga nga bago nga pagbubuhaton ang Dios diri diri tungod kay nagbag-o na ang mga tao. Diri tungod kay naging matadong nahira. Diri tungod kay naging matinumano nahira. Han ira ginsaaran kaupod ang Dios. May ada bag-o nga pagbubuhaton ng Dios tungod kay an iya kinaiya Dios nga naluluoy, Dios nga nagtatalwas. So magbubuhat iya sa ringhan na siya nga pagbasahin bag-o nga mga butang. Mga butang nga magdadarahin katalwasan ang mga Israelita tigang nira pagkabihag ha Babilonia ngan magiging talwas na nga hawira ng mga tao pinaagi iton kaluoy iton Dios haira. Anaton ebanghelyo naghihimang raw mahitungo rin usang babae nga nahidakpan nga nanlibog. Usang babae nga nahidakpan nga nangubuhatan aktuhan adultery. Nga gindarahiya nga to kan Jesus base mahibaruan nira kung ano an may sisiring ni Jesus mahitungod hini nga babae. Now ini nga ginbuhat hini nga mga tao nga nagdara hini nga babae nga tuhan naton Ginoo. Siyahan kikitaon naton nga diri gud hira interesado hinpatas nga pag-apply han balaod han hiunong han adultery. Kay iton balaod ni Moises nasaring nga an babae ngan han lalaki nga mahidakpan o mahibaruan nga nagbubuhat ini ira nga duha angay patukan ng kamatayon. Pero nahinabo ang babae la ang ira gindakop, ang babae la ang ira gindara ngadto naton Ginoo. Nawan ira tuyo nga siguro igpataw hini nga babae ang kaangayan nga sirot sigon han balaod ni Moises. Pero dida hini nga ira pag-ungara hini karoy liwat nira nga magkamayada hini gayon hin pagdakop kan Jesus bangin naman la magsala hiya magsayop hiya hiton iya pagyayak nun mahitungod hini nga babae. Karoy nira mahibutang ni Jesus nga dahin alanganin nga kahimtang kay kung sumiring Jesus na kinahanglan ig-apply iton balaod kinahanglan patayon ini nga babae masaring hira siguro nga diri gad ungod nga maluluyon hiya iton mga magpakasasala ngan pwede liwat nira isumbong Jesus nga nagtatalapas san balaod han mga Romano kay an patok ken kamatayon didahan hini nga panahon an pwede la makahatag hini amo an mga otoridad nga Romano. So hariyo nga bahin kung sumiring hiya nga pabay iniyo hiya pabayila niyo hiya. Karagsidngon nga diri hiya nagsusunod han balaod ni Moises. Ngan pwede liwat sidngon nga
ginaabrehan niya indamo pangakaratan kay kung sugad ini diri na nga importante diri na nga importante itong fidelity ngan kun magkaburublag mahibang itong pamilya damo liwat nga mga kabataan iton magiging biktima hini nga kahimtang. So nag-aabrihiya nga dahin pagkahibang iton pamilya ngan iton pagkahibang iton damo nga mga tao. So kung sumiring hiya babae iniyo ini nga babae masaring hira diri hiya masinugtanon iton balao di Moises ngan ginaabrihan pa niya iton mga butang maraot nga mahinanabo dida iton katilingban. So pagkamatuod waray kumbaga gindadara ni Jesus nga dahin kahimtang nga waray niya pagdaragan. Kung maruyag hiya nga tumanon ang balaod, masaring hira diri nga yan hiya sangkay, diri nga ini maluluyon. Kung sumiring nga pabay ila niyo, muliwat may ada nira may susumbong kontra iya. Ang gibuhat na Jesus sa ringan ebanghelyo, nagsurat ana hiya didahan tuna. Ngan tungod kay i-insister hiya, hira, in pagpakiana kung ano aniya may sisiring, ang batuhan naton Ginoo, umuna hin pagbatuha iya, iton waray sala haiyo. Umuna hin pagbatuha iya, iton waray sala haiyo. So karagsigngon nga, nasa ring iya, implicitly, nga ini nga babae, angay nga patukan. Pero iton angay liwat nga magbubuhat ini, iton tao nga waray sala. Iton tao nga may adala katungod iton paghukom sa ringan aton Ginoo, iton waray sala. Iton tao nga diri kinahanglanhin pagpasaylo, amo lahiya. Iton tao nga pwede magkundina, iton iya igkasitao. Nga napagkamatuod di dahil nga grupo, may adala usa nga waray sala. May adala usa nga pwede ngan may ada katungod in paghukom waray iba kundi anaton Ginoo. Pero dili liwat ini gayon igin pahayag niya ang pagpasaylo ang Dios. So waray niya sid nga baliwala ini nga sala. Waray niya pagpasibay ang pagin seryoso hin sala nga ginbuhat ini nga babae. Waray niya tawaga ang salahin iba nga butang. Ginkilala niya nga sala ang sala. Pero ginpili niya ang pagpasaylo han makasasala. Amoy na ginyakan naton Ginoo, siniring hiya, diri liwat ako magsisirot haimo. Ginpapahayag niya aniya pagpasaylo. Pero siniring hiya halalakat ngan ayaw na pagpinakasala. So gintawag niya nga sala ang sala. Ngan angay paglikyan, angay bayaan, angay igsalikway. Pero ang makasasala, iya ginpasaylo. Ano ba na hinabo din ng ebanghelyo? Di dahil ng ebanghelyo nagkahitapo ang tao nga makasasala, ngan ang Diyos nga maluluyon. Ngan amoy ni itong ladawan, iton katalwasan. Amoy ni itong dalan tipakadto, iton bag-o nga kinabuhi. Amoy ni nahinabuhan siya nga pagbasa ang mga Israelita nga mga bihag nakaagira han Dios nga mapinasayloon, han Dios nga magtaraluwas. Ngan tungod kay sugad ini iton Dios nahimuhira nga bag-o nga mga tao. Ini nga makasasala didahan ebanghelyo, ini nga babae nga nanlibog nakaagihiya hina usa nga Ginoo nga mapinasayloon ngan nahimuhiya o nagsiringgunaton nagtikang hiya hin paglakaton nga dahin bag-o nga kinabuhi. Ang makasasala nga nakakaagi han Dios nga nagpapasaylo, nakakaagi iton tinuod nga katalwasan. Nga siguro iton ginaagat ha aton nga eksperyensya di dahiton pagsalinurog naton iton Kwaresma.
Pagsalinurog nato itong Semana Santa. Pagsalinurog nato ng kasakitan, kamatayon ng pagkabanhaw, anaton Ginoo. Di dahini nga gayon, ikita, ka mga tao nga mga makasasala, nakakaagi, ini nga Dios nga mga pinasayloon, ini nga Dios nga maluluyon, ini nga Dios nga naghalad, kaniya kalugaringon nga kinabuhi para hanaton katalwasan, para hanaton kapasayloan, hanaton mga sala. Nga nidahini nga encounter, iton makasasala, nga nini nga Dios na hinanabo iton tinuod nga katalwasan. Itong tao na tatagan in oportunidad, in pagtikang, in tinuod nga bag-o nga kinabuhi. Ang siring ni Jesus ng Ebanghelyo, diri ko ikaw pagsisirutan, diri liwat ako magsisirot ha imo. Pero kinahanglan, ginsiring niya ng babae, ayaw na pag pinakasala. Isalikway itong sala. Ngan pag-ukoy, sumala itong Ebanghelyo. Pag-ukoy, sumala itong kaburuton, itong Diyos. Ngan amoy itong dalan para haaton, itong bag-o, ngan mas matadong nga kinabuhi.